Kitabu cha Nyakati ahiri mriango ni mrongo mihangu na mwenga. Hezekia anahenda mabadiliko mabomu. Vikala gaga gosa gariho goma wa Israeli osimari okala hahu. Mambo la matendakazi ya mizi ya Juda na makizi banda vipande zongo za kuabudiwa na makizi tutatosoje viguzo vya Ashera. Makibanda sehemu za kuabudiwa aje za kuambozera sadaka. Kaiza Juda yosi na Benjamini na Efraimu na Manase. Hata makigonya kuvinonga jose. Gonya atuose Israeli makuu ya kaiza mizi yao. Kila mtu kaiza maniga kwakwe. Hezekia kiapango alombi na alawi kaiza makundi. Kila mwanga kulengana kazi ye. Zo kazi za uzere ni kula sadaka za kocha na sadaka za veri. Kumika kwenye mivira ya hekalu. Bwana na kula jamvera na kulika. Kula kwa zama lize zenye ye mtawaliwala za msangowe wa sadaka za kocha za mazati na za ziloni na sadaka za kocha za sabato. Mwezi msanga na sikukuu zilizoikwa Revelation ziko kazi za sheria ya Bwana. Akialagizo watu Mario Kalama naishi Yerusalemu. Malazo mtaalo Mario Kalama na vila kulazo kwa alombi na alawi. Ili makalema ndazimboza kwa sheria ya Bwana. Tolagiziro mbola tu wa Israeli malazo malumbuko ga msewe divai mafuha uchiwani uchi na mavuno mangine gosu ga mindani kwa unji. Kiza makira ya mafungu ga 10 ga kila kitu kwa unji. Watu wa Israeli na atoa Juda Mario Kalama na ishika za mizi ya Juda. Na mare mafungu ga 10 ga ng'ombe na ng'onzi. Makira ya veya virijo yuko mbele za mlungu kwa utoa Bwana mlungu wao. Makijamboza ere fungura 10. Makijika tumbi. Manza kuikazo tumbi kaiza mwezi wa hahu na makigonya kaiza mwezi wa fungahi. Hezekia na wabomari hukuza wanazo tumbi mamlika Bwana na mkia hasa watu wa Israeli. Hezekia kia uzo walo minalawi zurizazo tumbi. Azaria ya mlombi mbomu ambayo ere ni waluko lula za doki yaki mzigiza kimwamba. Hangu watu maranse kuira ya sadaka kaiza nyumba ya Bwana. Fuzara kutosieka na fuzasa za vinci. Kwani Bwana za hasatue hataza sala nye akiba bomu. Gonyeze kia kalagiza matayarisha jumba jamu nyumbani wa Bwana na makizi tayarisha. Makira za sadaka goma fungu ga 10 na jovia rishi yuko mbere mafira yako waminifu. Ofisa mbomare hivi mirira ware nikona nia mlawi na chime ndugu yake kalani mwanatiniwe. Jehieli Azazia na hati Asaheli Jerimoti Jezabadi Elieli Ismakia Mahati na Benaya wale na Imri kumsaidia kona nia na chime ndugu ye. Awara mazataguloni Hezekia mtawali na Azaria mbomu kwa nyumba ya mlungu. Kore mwana wa Imuna mlawi mrinzo mvira mwambolero wazuwa. Kore nemira sadaka za kuhanza mwenye za mlungu. Kugashiza sadaka zilizo mbozo kwa Bwana. Nazo sadaka zilizokala ni eri zaidi. Edeni, Midamini, Jeshua, Shemaya, na Maria na Shekania. Kore manangwavi za kore kwa waminifu kaiza yomizi ya alombi. Kore managashiro ndugu zao. Atumia kwa ahohu kulenga na makundi gao. Maga ziro alume Mario Kala na miaka mihahu na zaizi ambao mazi inagao gerega kaiza juoja kolo. Osi Mario Kala manajima kwa ngira kaiza nyumba ya Bwana. Hele Mario Kala manamalikana kuenda kila siku kwa huduma zao kulengana na kazi zao kaiza makundi gao. Alombi matalo kulengana nyumba za babi zao. Mwalema kitalo Mario Kala na miaka 200 na zaidi kulengana kazi zao kuturiza makundi gao. Hao matalo haunga na ati yao. Anaawa kilume na akiche na anaawa atite kaiza msunga na nowosi. Kwani ere na imi nifuka iza kuzitusa. Na kwa utuwa wa alombi alukololo Haruni Mario Kalama na isi kaiza ndiso zilizo dengereka yomizi yao. Kwere kuna alume Mario pangwa kwa mazina gao. Magazire chakura kila mlume kaiza wa alombi. Na kwa kila mwenga wa alawi Mario ndikishwa. Hivi ndo arijo hende Hezekia kaiza Juda yosi. Yewe henda mazo garigu karakarana akikalama minifumbeleza Bwana mlunguwe. Na kila kitu alichokienda kaiza yo huduma ya nyumba ya mlungu na kulengana yo sheria na goma la gizogi na kumumala mlunguwe wavienda kwa moyo wose na yakifanikiwa.